Kali ini spesial buat semuanya. Mabuju Ade. Rosak belum bertaresna, tak kuat sena rosakina, raja coba sampai tetipe sana. Tak nyangka sebekal enga Amerika, ketika seatengka aku berate bulan sangat loka, tapi terjauh benase pakun selecak mula ketika pada ate muka dusake malaran seberasa tarik opeti. Digoyang lagi roh. Mula baci pas ecale cek becen ni kelopae, taro bercuman sing tapi keburu tahu kebetika baju esan putih terus belakang nyata nama bucu ate bulan. Sebekal enga Amerika, ketika seatengka aku berate bulan sangat loka, tapi terjauh benase pakun selecak mati taci pada ban ate muka dusake malaran seberasa tarik opeti. Mula baci pas ecale cek becean karo bercuban sing bulan apa ngece apita, tapi kiburu tahu kebetulan aduh esan putih ganteng elakkan nyata nama bucu ate bulan.
se atika akemi ate bula sangat loka tapi terjauhan nase pakut sele campur lagi taji padang dan ate mengadu sakit larat saya berasa tadi obati pas chale cek bece ni kalau baik karo berjuban seeke ngae ketika bulan ampol cek abita tapi ki puru tau kabeteka Indonesia ketika terus belaka nyatana mabudu ate bulan Indonesia ketika terus belaka nyatana mabudu ate bulan asik yo. Terima kasih Omi. Sangat loka tapi terjauhan nase pangkun sele campur lagi taji pada ben ate mengadu sakit malaran se berasa tarik peti ketika terus belaka nyatana mabudu ate bulan Edu esan ketika terus belaka nyatana mabudu ate bulan. Baik, terima kasih. 3 tembang sudah berlalu beranjak di sini. Kali ini saya kembalikan sama Bung MC.